batata mbuti ba mama tukumini muthangu tulanda nga nsangu zetu zikizyunga kerika benu kululu zibula makutu luwa mambo. Tufetiza eba mpangi ne kiamfu kibila umba kikina kuna quartier Salongo kantama kumukukumana zandu di Mvuadu mukomine di Matadi kirika kiamfu kina kifuiri kitomani fwaskana kibeni butu na boboni mudiamu kikumini kibeni kinkulu idina inkangu zingila kuna ndamu yina una mukigonse kifuana mudiamu bisengu kibeni binuni kibeni mboti me kalabuna tutamona vo kiamfu kyo kikumini kinkulu kinuni ni kanti kana kifulu kia kina mumona mutu na diaka nde kerika nsuri kibeni kumini fuana ndambu mudiambu nkangu zingilanga kuna ye baba tekanga gana zandu di lutete nzau di songila zandu di Mvuadu bau baba lendanga mukugeta bima bifuana gana mbela ikiamfukina mudiambu dina kiamfu kibeni kikumini nsudi me ntangu zinkaka kifuka kina kibeni kubau ku kari kifulu kakina ku kibafuti tubila kibeni bitotu kina ne leta ubasila kiao mudina nkangu zingila kuna ndamu yina kerika utalomba kuba mfumu baba leni lenda mukusala kisalu kina mukusaba tala diambu diodu kiamfukio balenda mukuyirikisa kiao mbo yagega kapasi pe maniongo mingi na kutala na kiamfu yage na rompo ya Mvuadu precisement bilaumba mena kutala marque ya salite ya chobo ya mekumana place ya donc vrai kimbevo pename kumana bete wawa ya grave typhoïde donc pas moyen bangungi pas moyen tala marque porte la ulutile combien de personnes que loala na poya chaque jour poya batuke loala tala tuka matiti tufetiza hadi akande kerika njambila zikedi mfumu mama yutalanga quartier dina yani uzaisi kibeni nde basala deja nkanda disongirila rapport ba gana diawu ku bamfumu ye kroki di projet dina di kuyirika kina kiamfu tufetiza info di kota ku agence Mectric SRL tuka ngonda yi Decembre infu mafunda modi ye makumodi ye mosi konda kuvila kanande yufeti sense kisalu kina bontu busona munankanda batamulu mputuvo maître d'ouvrage nga kafeti kala commune di Matadi kansi etuka buna bisalu kaniki mosi kankaki yanti kaku katuvila kanaku nde remise reprise di songirila kugana ye ku obaka di lutidi kuna DGDA mo ke nzori ke makumodi ye tatu ngona Augusti invu mafunda modi ye makumodi ye zodi mana malutidi muna balabala babukilanga fo pêcheur numéro 16 kuna quartier Palace ku commune di Matadi di songirila kimambu malutidi directeur yu wukizyu yutu kidi kerka ndezindani monsieur Mukuna Katumba buna yani ban yingi di ku directeur kizunga unkaka muzina di Alain Tendai kerka gana inkinchuna kerka bakeye bengi bakeri gana bonsukwani kibuka kibantu baba tu kidi muna lutwa lusu babokila mulumputuvo direction générale di compagnie dina ye kerka tufetiza yande buba yanti kidi mungo u Samboti ku directeur yutu kidi Mukuna Katumba kerika kilendi bungangi dia remise et reprise kibeni di basadi di wankinti wuna munda nde bageni bisintu munda mudi lutwa lusu lu compagnie dina di DGDA yelandila ba telemesi kibeni komite dina di fodi yatsa bisalu mboti kunchuka kilendi ingogu intwarisi yuna koteri umpa mu kisalu yezaisi diaka yani mosinde butu na boboni kafoti sala makulu mafueni ngusande kompani dienda kuntwala bisalu biluta muna kinkebele ye muna kingunga katuvile kana kunde directeur yu kerigana yu bayingi di kerika bambokelesi kuna mbanza ikinsasa mu diamude bisalu binkaka
Muna kimfumukian kigudiati sa ma bannière télévision et ma bannière FM. Monsieur Génie et Chambouyi Batubenga yani banyambidi mukenya kimakomori tanu ngono gusti infuma funda modi makomori ye zodi kuna ministère ditalanga materi mambalu transport ye voie de communication mundamudi mambo materi la ku vutula matondu mundamudi nsololu yiluta muna kifulu kiena ye ku tomasonga diaka compagnie di mwanga sanga ntangu nzoi mwanga sanga ntangu ma bannière télévision ku luya lu kiziunga ki Congo Central lu diati swanga ku gu bandu ndungidi infunwa ni ndekereka ku toma songa kibeni ku nkango ye kugana kibeni ku nkango ntangu zinazikirika kerika zikonda mvalangana mu mambu makuluma mataluta ye bisalu bya kulubi bitasala luyalu lu kiziunga mudamudi mambo matarela ntomosono yikiziunga ki Congo Central kirika tufurisa fo ministre utalanga materi mambalo transport de communication Mak Matondo kwa Nzambi yani yangaledi bufwana mudamudi ngindu yina yibakidi directeur de programme uma bannière télévision unima ntangu kirika directeur de programme uma bannière télévision ye bilandi biani baba yambidi kuna ministère di talanga mamu mabinjungidela mfinda ye conservation de la nature ministre Yves Tsongo Sama yani ubayambidi ngi kerika mboti ye zaisi ngi nde tomeni yangalala kari yani nsatuzani buzina diaka nde kerika inkangu kalendanga mukubaka nsangu zina zi mpoena tufatizaya nde ma ministère mo mamodi monsieur Génie Chambouyi ka banyambidi kerika ingo umoska kakakere wao nde ku sadisa loyalo lo kiziunga ki Congo Central. Tufuzane kunima midi yikinzori kema komode mosi ngonda Augusti muna luza isu lulugene secrétariat national de Ligue nationale de football muka zaisila nde kubikipi demdi mamaterla ma championnat nationaux disongida Ligue 1 et Ligue 2 nde disongidila ntungi yifueni kerika mugusavo nsakazi yantika makulu madeda kana mena mukusande bayiri kama keye mengi mukusakerika byakulunga biluta mboti konda ku mvwalangana tufatiza yande luzaisu lulu kuyantika luganu kini tuka kintanu kikumye sambanu ngonda septembre envu gotuna mundiamude Vodacom Ligue 1 28e édition ye tufatiza diaka ne mukisabala 1er octobre mvula yo tuna mundiamude 5e édition di Ligue 2 moma kulu katufila kana ku mena mudamba di bikipi bikiziunga biki Congo Central bonchukwane ASVT Club di Matadi et tout puissant Mazembe di Kasangulu ye yutu kariaka champion ku kiziunga ki Congo Central Even Fese di Matadi buna kunchuka ne yekipi ki LMC tufatiza yande muna luzai sululu luta mukenzori ki lutidi luzai suluna kerka besi zika luau mu luzai suluganu kini mukenya ki makumuri tanu ngona Augusti infuma funa more makumuri zodi kadimuna bazaisa nde secrétaire u Ligue nationale de football muna instruction dikabaka kuba mfumu muna inkanda umusi unusonama tuka kilumbu kimakumuri yango na Augusti infuma funa more makumuri zodi babuisidi ma bawisana mudamudi luzaisu do terla lina foot mukinzodi kimakumuri tatu ye kintatu kimakumuri yango na Augusti yo tunina jamudina tufeza kane lina foot dita bambula mbundu kensu yintsaka yimvula mafuna mori ya makomode zori yimvula mafuna mori ya makomode tatu yifueni kala tuka kintanu ki nteti ngonda Augusti imvu wotuna atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo